Roja cîhaniya tund û tîjiyê dijî jinan helbet li gelek welatan çalakiyên cuda cuda dihênekirin ji bo nemana evê diyardê. Li Mosilê mihrecanek hate kirin bi bejdariya jimareka zor ya jinên nîgarkêş. Tabloyên girêdayî bi mafê jinan ve û ramana tund û tîjiyê dijî jinan li Mosilê hatine nimayîşkirin. Ku berhemê ewan jinan bû, evên bejdarî di evê mihrecanê da kirî. رسمت هاي اللوحة بما إنه المرأة عم تمر بظروف صعبة. من اف تابلویا دروست کریه جبرکو جنیات کودانه که نخوش رو دبورید جبرکو دابونریتن جواکی مرد بی درایگر بوجن که و همی کار را انجام داد وکو خواندن در کفتن جمال و گلک کارندی جنیا به بهره. صراحة هاي اللوحة يعني هي معبرة عن المرأة والعنف اللي راستی اف تابلویا رامانا جنه داد و او تندو تیجیال همبر تیدا گرن. دابونریتن جواکی رنگ جنه کرید کریه و بیدن کریه و آزادی آوه بمبه بویه. مگلک تندوتیجی هنه وکو تندوتیجیا جواکی و یا آبوری و تندوتیجیا قصه کرنت هده کرن و تندوتیجیا جنسی لی وکو جواکی مصله بگومان ام توشی گلک جوران دبین وکو جن هر جنک توشی جورکید بید لی اج همی ازیده تر اوه تندوتیجیا جواکی ام گلک توش دبین. بێگومان çalakiyên wesa rolê jinê bihête berçavkirin û çi bandorek dê li ser civakî hebîtin û aya dê bîte hêvênên nehêlana tund û tîjiyê dijî jinan li Mosilê. تقريبا 80% من المشاركة هي 80% بەشداربوویان ئەvê çalakiyê jinin bêguman ev pitir jinê bi hêz ket di nava civakê me de ev mêjûyê wekû hên zanin 16 rojên cîhan bi şêwekî giştî li ser tundutîjiya dijî jinan hêne dihing em wekû korbendekî Iraqî herdem em jinan pitir beşdarkên em herecanên wesa de. من النساء هو العدد الأكبر. Bi tabloyên hemereng jinan roja cîhaniya nebû tundutîjiyê dijî jinan sax kir û peyama wan di evan tabloya da hate diyarkirin ku jina Mosilî bi gelek coran tund û tîjî digel têtekirin û mafê wê dihête bimpêkirin. Kawa Emerdengê Emerîka, Mosil.